twongeye kubashimira nshuti bavandimwe muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Uno munsi amakuru tugiye kubagezaho, M23 yaba yishyize hamwe na Joseph Kabila Kabange, bagiye gufatanya intambara babashe gukora Tshisekedi. Abantu bari barahiritse ubutegetsi bwa Tshisekedi umwaka ushize, ubu ngubu bari barakatiwe igihano cya burundu. Abanyamerika bongeye basubijwe muri Amerika. Icyo nacyo ari icy'amahanga ndetse n'abaturage b'abanyekongo babivugaho. Ikindi cya kabiri ni uko FDLR igiye gufatanya n'ingabo z'u Burundi. Ubu bamaze kwinjira i Bujumbura ndani, bagiye gufatanya ngo baze bakoreho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikindi kigezweho ni uko Ububiligi bwamaze kwiyerurutsa busohora iyi nyandiko ivuga ngo yuko nabo ngo bari kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri aya makuru. Noneho ikintu mbisabiye ni kimwe, nimukore subscribe. Buri muntu wese ubashije kumva aya makuru, buri muntu wese ujya wumva inkuru duhora dushyiraho, mu by'ukuri atarakora subscribe nabikore kuko ni iby'ingenzi. Ubutaha ikindi kiganiro, indi nkuru iyo ari yo yose yabasha kuzibasha kukugereraho igihe, ukabasha kuyifatiraho igihe. Kandi buri icya mbere cyiza cyane ni uko amakuru agomba kukugereraho igihe kandi ukayumva mbere y'abandi. Rero twanzike dutangire amakuru. Ubundi Joseph Kabila yari amaze igihe kigera ku mwaka yarahunze Kongo. Ntabwo abaga muri Kongo, yari yarahunze. Noneho ubu kuri iri joro ryakeye yabashije gutangariza Jeune Afrique yuko yari amaze igihe asinziriye, kandi ubu ngubu agiye kuvuga ikimuri ku mutima cyose, kandi akavuga ibintu uko biri. Noneho yabashije no kuvuga yuko yari ari mu buhungiro, none yagarutse, kandi yagarutse ahitira mu burasirazuba bwa Kongo, ahantu imirwano ikomeje, ahantu mbega hari muri risike y'intambara. Kandi avuga yuko buri muntu wese ubasha kuba yakwifuza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwavaho, uwo muntu yamutera inkunga. Rero kandi mwibuke Tshisekedi Chilombo yabashije kuvuga yuko ngo Joseph Kabila ariwe muterankunga mukuru wa M23. Rero ubwo ngubwo abantu babyumvise nk'uko nguko baravuga ati wasanga ari ya magambo y'uriya mugabo, ariko mu by'ukuri urabona ku kigaragara cyo koko yabashije kuza. Ni ibintu byigaragaza gutyo. Urumva yuko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo urabona ko buri mu mazi abira. Ikindi noneho umuyobozi wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru nawe yabashije gutangaza yuko yasohoye hanze itangazo rivuga ngo ikigaragara cyo ahantu hafatwaga nk'ahantu habi, ahantu hatereranywe, biragaragara yuko perezida abashije kuhagera, Joseph Kabila. Rero bimwe mu bintu bidushimishije ni uko ahantu hagaragara nko mu icuraburindi habashije kuba ahantu h'umucyo, ku buryo buri muntu wese yakwifuza kuhagera. N'umuntu wese waba uri mu buhungiro yakwifuza kuba ariho hantu wumva yabasha kuba yagera kandi akumva anezerewe. Ubwo ngubwo nabo babashije gukonfirima yuko yabashije kuhagera kandi bamwakiriye. Ubwo ibyo ngibyo nabyo Tshisekedi ararya rimenge, ari mu mazi abira. Kandi hari n'abandi benshi cyane bifuza kuba baza gufatanya n'M23, ariko bakaba bavuga ati dushobora kuba twagwa mu mazi abira, bashobora kuba bahita badufatira ibihano. Barimo baraza urusorongo baza gake gakeya, binjiramo. Ariko nanone twongere tumenye ngo M23 ahantu yafashe nayo iri kugenda ifata ni hamwe hari ubukungu. Rero urebye kuri iyi si nta muntu n'umwe utabasha kuba yaza hamwe hari ubukungu
nta n'umwe utabasha kwiyungaho ku muntu ufite ubukungu. Noneho indi nkuru igezweho ni uko intumwa ya Donald Trump igomba kuza guhiga imari aho ziri hose muri Afurika, bahiga ahantu Amerika yabona amafaranga, bahiga ukuntu mbega Donald Trump mwibuke ko ibyo ari ishoramari gusa nta kindi, nta zindi mpuhwe, nta rundi rukundo aba afitiye abantu. Rero iyo ntumwa yabashije kuza mu Rwanda, yabonanye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, hari ibyo baganiriye nk'abantu ku bw'inyungu za bombi. Azabasha kujya no muri Uganda ndetse azajya no muri Congo, hose azabasha kujyayo, ndetse n'i Bujumbura azajyayo, hose azabasha kugerayo hose. Ubwo ngubwo nawe ubwo ngubwo ni ukwitega tukareba ikizavamo. Mbere bohereje intumwa igenda ibabwira yuko Kongo ari ahantu hadahahika, uko byagenda kose uwabasha kuhahahira yahomba, yagwa mu bihombo. None yongeye yohereje iyindi ntumwa, kandi ngo ni n'umujyanama we mu by'ubukungu ku bijyanye no ku mugabane wa Afurika. Rero ubwo tuzatureba icyabasha kuvamo, turebe izo nyungu, turebe nimba hari icyo bizamara Kongo cyangwa bizamarira u Rwanda ku bijyanye n'ibihano bahafatira n'ibiki byose. Gusa ariko mwibuke yuko Amerika ishobora kuba yihishe inyuma y'uko Umubirigi ari gukurwa muri Kongo shisha itabona, kubera yuko inyungu bakuyeyo Amerika nayo irashaka kuziryaho. Noneho ikindi, hari abantu b'abarwanyi bari batangaje yuko bahiritse ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko n'ubundi ntibyabahiriye, byaje kurangira bafashwe batawe muri yombi, ariko Tshisekedi atavuye ku butegetsi. Ubwo ngubwo baza gukatirwa igihano cyo gupfa, ariko nyuma baza kugikurirwaho, none bongeye bashubijwe muri Amerika. Bagiye ubwo ngubwo, nimba hari umuntu uzabafunga bageze muri Amerika ibyo ntawe ubizi, kandi wasanga rero yari yarabohereje. Buriya bundi abahanga bari kuvuga yuko bifatwa yuko ari nk'uburyo bwo kubarekura, byarangiye. Noneho n'abandi b'Ababiligi babashije gufatwa muri uwo mugambi, nabo barafunguwe, bafungishijwe ijisho. Ariko abakongomani bari bari muri ibyo bintu, bobo ntabwo bafunguwe, ahubwo baracyahambire, baracyakanyazwe. Urumva yuko icyo nacyo ni kimwe mu kibazo. Nimba abanyamahanga bazagakora ibintu bakabasubiza iwabo bakigendera, abenegihugu, ubwo harimo gukandamiza abenegihugu cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Ubwo ngubwo ibyo nabyo ni bimwe mu bintu abanyekongo bari gushinja Tshisekedi cyo gukandamiza abenegihugu, abandi bo hanze akabaha uburenganzira, bakaha ubwisanzure. Ubwo ngubwo ibyo nabyo bimwe mu bintu biri gutuma bamuzira abakongomani, abantu yakwiye kuyobora. Icyo nacyo kirimo cyane. Noneho ubwo ngubwo iyo nkuru nayo tubaye nk'abayivaho. Noneho i Burundi naho habashije, mwibuke yuko Evariste Ndayishimiye yavuze ati barava Uvira baza kuntera, ubutegetsi bw'u Rwanda buraca Uvira bwinjira i Bujumbura buntera, nanjye nzaca mu Kirundo mpingukire i Bugesera, nanjye ni hafi ya Kigali. Rero ubwo ngubwo ubu ngubu magingo amakuru ari kuvuga nuko FDLR zabashije kuza, ubu ngubu ziri i Bujumbura, zageze i Bujumbura ndani, na bamwe mu bamurinda ni aba FDLR. Rero ubwo ngubwo ngo nibo bantu bazi u Rwanda neza, bazi naho yanyura abasha gutera u Rwanda. Ubwo izo nazo ni zimwe mu nkuru zihari kandi zifitiwe gihamya. Ubwo ngubwo kandi nk'ubutasi bw'u Rwanda buba bwarangije kubimenya cyane. Ubwo ngubwo izo nazo, iyo nayo ni inkuru y'uko yaba ari hafi gutera, baba jenosideri birirwa bavuga, ubu turi mu gihe cyo kwibuka, babandi basize bakoze jenoside, ubu bagiye gufatanya n'u Burundi. Ubwo icyo nacyo urumva ni ikindi kibazo. Rero ubwo ngubwo ayandi makuru ni uko inda yateranyije abantu. Abasirikare b'Abarundi barashe imvubu mu mugezi wa Rusizi, barashe imvubu. Noneho ingabo za Wazalendo nazo bafatanyije kurwanya M23 ziba ziraje ati iyo mvubu murayiduhaho, abandi ati imvubu ni iyacu. None barangije barayirwana, baterana hejuru, induru ziravuga, barimo bapfa inyama, dore yuko inzara yabishe, ntabwo babona ibyo kurya. Mbega ni kwa gusangira ubuta bakitana ibisambo. Ubwo nabo bari mu mazi abira. Rero tubaye tubashimiye, Imana ikomeze ibongerera imigisha,
kandi mujye mwibuka gukora subscribe. Mu by'ukuri muri ab'ingenzi cyane kandi turabakunda cyane. Cawu cawu.